بله اف شریک و نهاد روژاوا جیهانی ده شرید نابینا ارمنستان و آذربایجان دم در باسی باکو پایتخت آذربایجانی دبن سرنویسری روزنامه دیپلماتا کرد جه باکو طاهر سلیمان لگل منه دم باش ککی طاهر جوی پرسیده سپی بکم آلو زیاد نابینا ارمنستان و آذربایجانی دل سر کاراباغ ناگورنی کاراباغ دمکی دریج بردوام کریه لینها شرکی گرانک و ایرو دست پیکریه هیم اگر دست پیکرنا شر ایرو با آوایی که وسا برفره تو چاواده نرخینه ایوارا باش همو تواشا بانا را صلاوات دکم روژا ایروین بله که طاهر بیجانه داگر کرنه میلیون اگه زیاده تر پنابر قرار جیه و هفت نهیان باکو و در دوره نهیان باکوی جیار بونه ساجی نامبرا ازینگی 40,000 کرده سلمان پنابر کتنه آذربایجان هنک شونه قازاقستانه هنک شونه قرقستانه هنک شونه سیبیریای کراس نزینگی 20,000 جی هاتنه آذربایجان جوار بونه سوا و گاوه جی اوا 28 سال بو حکومت آذربایجان خبردان دبر وکی اف شرا اف مشکلا بشر به حل کرنه ارمنی آخا آذربایجان والا بکن جماعت وگر مالا خون دیسا وک زمان دولت سوویت چاچیناری هورا جیانی بکن لیم قابن چقاجی خبردان کرن نبا نهت استندنه ایران نیبرو سر و کمار آذربایجان برز ایلهام علیف بانگوازی گل آذربایجان کرد و گفت که یعنی ایران دم هاتیه مگلک بریا سیاسی حس کرد مشکلات نوبرا ارمنی آذربایجان به حل کرنه لمقابل چقاس خبردان هاتا کرنه جی لی ارمنی نهاتنه وره ام مجبورن ایرو به زخت زوریا اسکری آذربایجان ام ارمنی اج قرباغه و هفت نهیین کو داگر کرنه در بینن او شهر دست بکر نه نزینگی سه نهی هاتی والا کرنه 15-20 گند هاتنه والا کرنه نه شهر در دوره شوشا دچه از گمانم که وقتی که کرتا وقتی شهر وها هر ارمنیه ترکا قرباغه و هفت نهیین آذربایجان بدن جو آذربایجان درکبن ککی طاهر ارمنستان ترکیه جی توان بارد که به ترکیه بویا عالیه کی شر چک دارین جی سوری آنینه کو شردکن هم بریمه ده راگ هاندنا آذربایجانی ده جی گلود وی بابتی ده نرخان دنک هیا ایرو اول رسمیه اج آلیه کمارا ترکیه از که هاتنه بله آذربایجان هنن او اوانا بانگوازی کرن اردوغان پوتین را خبردان کرد برزیل هم علیف اردوغان را پوتین را خبردان کرد که ام و مشکلای دیس ام بر یا اخافتنه دامزرینن برا اوا ریا عدلای خلاص ده لی مقابن نبو ایرو تکفشه که روسیا جی هنه نرمای کریه وکی او نهیین که ارمنی داگر کرنه به والا کرنه جماعت آذربایجان که پنابر کتنه وگرنه جواری خون بله اسکری
Türkiye'ye bedeliye u gotiye sadece pişkiriye hükümeta Azerbaycan'ı dike. Lema dövejin hene debera Suriye'ye, Irak'ı hene saziye İran'ı hatına ye Suriye'ye hatına avana pırseken ne rastiye ne esasiye lemaji van ev gotunana az resmi helnadın resmi ev vaki hükümeta Türkiye'ci bangavazi dike beli me askeri yok biliye emi pişkiriye bedne hükümeti Azerbaycan'ı ev ahiv ku dagir hatta dagir kirne em vala bikin. Yani eva rastlik meydaniye hükümeti Azerbaycan'ı jiviye kabul dike hükümeti Türkiye'ci ku alam dike ku me asker şandi Azerbaycan'ı. كکی تاهر نهات یعنی دریا گشتی ده اویک جیتی آخافتن کو روسیا و ایران جی پیشگریا ارمنستانی دکند وی بابتی ده گلو اف بشدار بونا گلک آلیان وکی ترکیه روسیا ایران ده وی شری ده اوی شری آلوسترنا که او پیوندین دیپلوماسی آلوسترنا که تو چاوادن نرخینه ککی تاهر که دلخون دارزانی چانه ایرو پشتی بلا بونا دولتا سوویته نابرا آذربایجان او ارمنستان مشکل قراباغ چه بو یعنی هی وقت دولتا سوویته دا دولتا سوویته جی پشکری دا ارمنیا روس جی پشکری دانا ارمنیا لی وان داویا خبردان حتی کرنه وکی ارمنی پیوسته هون ارمنیا سروقت بکن پشکریه وان دست بردن وکی ارمنی آخا آذربایجان والا بکه چونکه پاکستان آلی کی و بانگوازی کره حکومت آذربایجانی ام پشکریه وادکن افغانستان اوسا کر ترکیه اوسا کر روسیا جدید وکی به در دقوم شهر جهان دست بکه لماجی ایرو دولتا روسیای هنه سستای پیشهانین وکی ارمنی اج قرباغ ده اگر روس مینا بر شدیای بسکیانا بکجی ایرو افشار چند بود لمقابن ایرو خبردانا برز İlham Aliyev سروک روسیا پوتین و وان خبردانا و مشکلانا هانی وکی افشار برج yani 5 şer ev şkolana ciyok bigire le neherin nebu la maji ev şer dest bekir az gumanın vaktaki kurta Ermeniye Karabağ'ı u heft nehiyen Azerbaycan'ı vala bike haberdan becare ye herin ça ciran disa hebra jiyanı bikin hebra cinartiye bikin ça ciranın ev çensiz salana از اوسا گمان دکم برێز تاهر سلێمان ئەڤ ڕەوشاک و ڕوودایی شەریب گرانی دەست پێی کردی لەگۆر لەسەر عەردێ لەگۆرا باڤەریاتە ڕاوەستاندنا شەر دیڤان ڕۆژاندا ممکنە یان دەی شەر گورتر ببە تو چاوا دەنرخینێ تاهر سلێمان ez difikirim wekî ewa 28 sal e gelek xeberdan çêbûn gelek şirove pêş dihatin lê miqabin tiştek çê nebû lez gumanin serokê Komara Azerbaycanê Birêz İlham Aliyev jî îro bangawazî gelê Azerbaycanê kir got em ê çi rewş dibe bira bibe em ê bi şer axa xwe rizgar bikin û ew gelê me 1 milyon ku hatine ciyar bûne yê vegerna malê xwe. سپاس بۆ te سەرنویسەرê دیپلۆماتا کورد تاهر سلێمان ku ji paytexta Azerbaycanê Baku tilgel min bû. Ez jî zor spas wara dibêjim kekê dilxwardara ez hêvîdarim wekî ji we jî ji televîzyonê kesek bêne Azerbaycanê nev Kurdê me penaber bigerin rewşa vê şerî binirxînin û bigîne temaşevanan. سپاس بۆ te تاهر سلێمان ji Baku.